Itngan ditama, amditana kemudian Espiritu terbitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus ditoko, abi kekinabahan di kinengan, abi kepisan di Espiritu terbitua, mempai na Yesus sape-ape. Tapi dengan abi kana mengaku na dosa ngabi ditoko, mungko papataon dan di ditoko sendi, na mamalamay di katapatan tahun melanti terbitua. Mga kunzo, dari kinengan tabakas, da Deus te pinay ngabi, dadak midaw so kozo, id pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, id nunoy naiman ko, amid nunoy aw ko, nangansan na memang. Mazana hasa ko, tagazo kozo. Idra pogi da makinsan zo di Mary. Ia bitua pentihambus sa hangay. Sa bebeditas sab sang tingavi. Deusu tepinay ngavi. Dos membayang bontok dago. Dari Tuhan kiningan datoko. Kikasianan da datoko i kiningan tabakas. Mamahiyang da dos ngavi datoko. Magabit datoko dari keposisan selajul. Tuhan kasihanay no? Kristus kasihanay no? Tuhan kasihanay no? Kano sumambayang? I kagigingahan da kebentugan no? Sumuang tudan na dahil ginabadagay sumambayang sa kiningan tabakas kozo. Dos sabi abi tinggal hungung di sodop kota Gizas da apa kita nana da sekolah da dumadi da tanak ngabi da nabaw maza di kapagandanan kaikatan di tanak tuntoison tanak nu imamama siya mamalintam yang padiaw di kapisan di Espiritu tabitua kinaingan montok sa hihinaid ay so kupuson. Pemesan manta di buk di Ecclesiasticus. Humininta i profeta Elijah miaga da tapui. Bos di sidono po nga mahab kahab miaga da boboy. Isidono iminogavit do penunhosan day diho. I minomot digas diho day kapagatan daw. Maza di bos di Tuhan pinangob di sido itavan ngavi. Isido penogi, do intohu, o pinapasundot, do tapui. Sangko na di o binantog no, doit kasunduvan no ngavi, oy Elijah. Kivanang ko isay no po, o kisabab, na makiazo, miyaga da diyaw. Nano pinapain savat, idi tamboy sudon na tapui. Id kulita kuda, miyampay kuda ngavi, poy ngapoy. Nosuid di kapaghungungan ngavi, do kasusan tagaso, do manguang do kohodong ni kinaingan, do paguwi do umobus, i kohodong di, do papaguhi di ginavo ngavi, do mahoy ngavi, kumadid tanak ngavi diho, do patanduhi di tinaw ngavi di Jacob. Asanang imay iziho, iko kito diyaw, ngavi no kahuku no kodop, id ko ginavan. Ibos di Tuhan. Oy kinengan pavazon ngavi, ovito si koy gumuhi. Pababango de dagay inovos nu, atampasi zikoy may. Oy gugumampi di Israel,
pakinongaw dagay. Imang nababang manta ditikon laja kerubim no. Oy Tuhan, ungkago ibinakas no. Oy Tuhan, ikot no, manakaday dagay. Oy kiningan pusos kami, pamitos iko'y gumi, kapamod ay dagat ng puso, pamatangkasis Oy kinaingan pabozon ngavi, guhi pavagu makinsihan sikoy. Tudung po mantad surga om dio no. Tambuzo iti guvas anggur om umohigay na iti. I guvas anggur tinanom di hongon vanano. Do idi tuhun na pihi nu nada inohongon nu. I tuhun no nuanu da vinakas nu. Amaw si kayo no di mamamasada po fagudiaw. Manuay si kayo no do kaposizon. O do mamaho si kayo no da di ngano. Ita daw di Tuhan o samok no. Biyo, mikot isido da manampasi da toko. I Tuhan miampai Deusu. Pembesan banta dia baltabasi tebitua sinuat di Mateo. Di masa ziho menunduk manta di nuhu takabas pinau dizo di makiki yang abe itia tu dizo da di Jesus. Lokwa itang ba adat tu mabos da maguhu pahai da mikot i Elijah. Atapot kadisida da semenimba. Mikot i Elijah da mintong da patitikid kanunu da insan pabago da apatut da miaga da ingkwa haid e. Sundung ma da ingka nga papayozo dia zu da nokoykot no Elijah. Amawin na katutun ziyo disida. Nga tinampuan dia isida tumanud da kinanangan dia. Ami tanak da tuhun umondos mai da miaga da dino da dihongon ngawi dia. Umondoso mai da miaga dino da dihongon ngawi dia. Dadi nakalati di makiki yang ngawi da minubo sido kemoy di John Baptist. Ya baltabasi di Tuhan. Tebeda ngawi kakal tekopo da id minggu kedua da kapagandadan. May napagay doon nung no pimanante ka pinakinangaw dia zo. Dia pembahasan da minggu na padabanan tinga gumu i papa intahang teka highlighting kamay di tia di John the Baptist. Ambay na i Tuhan Jesus sendiri da pinapayha di makiki yang ngabilaw da John the Baptist na pang i Elijah, profeta Elijah. Isay tia profeta Elijah diti. Nung otak ko mantat pembahasan ko isomay na mantat book di Ecclesiasticus kakamay di tia profeta Elijah diti. So hun profeta di mantat Old Testament sida na paditi nga poing hobi gazo ko profeta nga bismay. Ino pagi na kanitia mantat book di Ecclesiasticus. Kibana ko isayno po kisabab na makiyazo miyaga da diyaw. Diyaw kumazan Elijah.
Nanu pinapain sabat idi tombi boy zudon da tapui. Kulita kuda mempai kuda ngawi pai ngapui ka. Tu agaza tia profeta dite. Ngam i Tuhan Jesus pinapai ho di makiki yang ngawi daw itu hun ngawi itu manud daw da John the Baptist na po nga Elijah tu nakaswat demikat mahay kay Elijah nakaikat na sida awin na tumazan nga bituhon kalati Tuhan Jesus da dasom di sida da popoyho di makiki yang nga bidaw di tutun nga di tumanud daw da ingkana kay sida tu nakaswat da kaikatan di sida imon nabus nga awit tay mon da tuhon isida. Mintangan toko tiya pembahasan na diti manghap da toko iti tapi na ngabi da mintang da komposisyon toko sandi sebab kiba da timpu da komposisyon toko da aw toko kita di Tuhan Jesus da vokon tuhun obino kaza i angasampit dati i aiso da nunu da di komposisyon da dia dan habina kaza di kana pa kay itia i asa nununung habina kaza ituhon di aw sangko dati nakasikul aw sangko da mega da toko kumazan na pa nga bobo dati bongon dati mohoing dati ingkuat ako naman nagubang diha. Sebab kagumahan pada toko nga memang toko da mintang da tuhon di abakas. Kagumahan da toko memang toko da respect toko mempai tuhon di kibaba di society di masyarakat. Nga sangyan pada toko semua toko da tuhon da miaga diti au toko sangko peduli. Jadi ino, the boss to bituan pa dituhan na bayan na ditinga mga hap tako da mintong diha. Sebab kiba da timpo da komposisyon tako da number da papakan tako ziha miyampai da boss da tako miyampai da kaiman da tako. Sebab au tako ka kita da au tako kita da daiha nagi ituhan Jesus miyampai diha. Tadi kada timinay ngabi kano kinamay tako da tatot kaza da mamusaw memondam dite memusaw reflect kamazon ko tiya boss sa bitaw di Tuhan dite kano tiya musa da toko da papataon da kay katan di Tuhan Jesus imanabus da toko da timpo na Christmas. Azo ni Tuhan keningan sampai binahun tu mazadak bos yang nunuk temos ke di lauti takon sandiau tu badi tanah kelajar hangun ngabdat nau tuhun di badi maitim mentok dagai di lauti dok posison. Azo kini Tuhan keningan dosa binangun tu mazadok bos yang nunuk temos ke dihing anggur takon sandiau tu badi gebas anggur kelajar hangun ngabdat nau tuhun di badi maiti di tinuman dok kesunupanan za.
imang sambayang tebedang ngabe, do kau bukan kom Deus ngabe, otai mendada di kinengan itama tebakas. Ikaw bukan kesambahan zah oi Tuhan, semambayang sikoi, takkan da diau da au katotod, da memongoh dan nunuh ina timpunan, katapatan taham melati tebitua, amo abakas kozo da memongoh mentok dagai, di kalajak nu menampase, mazari Kristus Tuhan zah. I Tuhan, miampai dezo. Pain sabata ginapang ngabi dezo. Kanu menak da kepenang ketuadan ngabi da di Tuhan kedengan da toko. Tetapat da katunu da matuhi diti kala jazah om kepemasizan zah. Tamay mo amid na banopo. Da menak dia da kepenang ketuadan ngabi Tuhan. Tamatabitua kinengan tabakas ko zomay sa kepuson. Mazari Kristus Tuhan zah. Tu minanay mo sido, dahil kaikatan kumoy sa ni sido, di kasibahan na ton siya da tuhun, aming kano, da natuhuk, inugan ni manu ugo di tahain, no? Amin nagibang mentok dagay di lahan, da kapamasisan seladyo, da untuk mikat bagoy sido, di kabantugan, kalajaan, sabi dan dadi na di, da pangintahang, izikoy, imintamong, mentok di natadaw, tumkus na da di batas tagazo, itombo da babay na katamazikoy da humansan. Aming kana. Biyampay da tasab ngavi ang hugwan tasab ngavi, biyampay tikon lajang ngavi ang pamalintan ngavi. Biyampay sabi di magigizon ngavi id surga, ang kuasa ngavi da surga, kumozo zikoy di hozo kapazan na kabantugan no, ang biyampay ay sa kapuson mangazo zikoy. Bitua, bitua Tuhan kelengan. Tetapat bitua kay Tuhan, ito budo sa kabituahan, ito na pogi, do di zona da bitua titak ngavi semambayang sikoy, baza da posandat di espiritu nu, da di tingavi miaka mahubaw matu, moy dada di day tingavi na mentok dagay, di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman bertemu saya sido, om nasagako zoda seminuang day kondasan daw, minanganoy sa dodoloti, minanak dok penong katawadan ngabi, minangakib di, pinapatak di demkiki iyang ngabi daw bos. Ono iti, sababi ko, pangakan na diti, tu itinay tinanku, ipatakan may montok dezo. Idlahan bumu, mentok ni kepahiyangan na daw sa ngabi, may na iti dadikan daman dago. Ikatapatan taham lati da ketumbasan. Ang papatahang daw kinatungagan mo, itinapogi da masas kay malamay di kandaman, di kinapatasan ng kinatungagan daw, patakan sa diyaw Tuhan, iloti da kapasizan, isasaban da kapamasisan, manak daw kapanang katawadan ngapi, daw nagitan sa kayo diyaw da kapadan da dumbangan no, o manampuan da diyaw. Audo ka sa kada semambayang, damagi da ditinanam sa di Kristus, o timong sa kinadadat isa, maza di Espiritu tabi itua.
Undang mo oy Tuhan eklesianu paintongkop pototongkop di pemagunan obitono sa sido di kapanuan datahwad sa kaday. Songavian miyampay Francis Pope dagay John Bishop dagay Savia di Father ngavi. Undang mo nagi tapinay ngavi dagay inungakodop di kahansanan di katungagan. Savia napatay okasyanan no. Toy mo no isyuho din inabaw de boss no. Kosyan ay dagay Savia sumambayang sikoy. Lumiyampay di hangay tobitwa Mary tina di kiningan. Sancti Joseph Sabado sido. Miyampay di apostol tong bitwa. Savia Sancti nakapopon siko diawid po pus di umulan ngapi. Paano si Canada di kapasyan do dumadi do sampai tumungkus ngabi di kapasyan sa lajul. Mangazo mambantog diyaw. Maza di tanakno Jesus Christus. Maza di sido, yampay di sido, id di sido. O ikiningan tama-tabakas, di kapinsan di Espiritu tabi-tua, sabay kabantugan kabantangan nga diyaw no, montok sa hihinaid ay so kupuson. Dadi panudi mamasyam na ugmasa na kupangyaan pain kinaingan kataman si kayo namambos. Tamaza di surga, abitwana ungando, bikot o kapamalintando, hizab no na iman dadi tana, miagadain kanay dadi surga. Ta kadagay na tanaw diti, aldaw tiza tasa nga daw, ampahyang zikoy na hasang nga bidagay, miagadagay na pupuhyang di santap mamuhasa mabandagay. Kadas ko vito na kembastan nga pagkabasa sa kano mantad talat. Pagkabasa sa kayo Tuhan, sumambayang sa kayo na mantad patitikid talat. Katawad na manak na pipabasan, itadaw nga pitagay. Damaza di sa kadada ko siyanan no, pagkabasa ka na dato may madamantad dosa, ang pentampasi mantad sa pepikosan ginapo. Damaza sa kayo pangandad, di kansanan na bituhan, di kay katan, di mamamasi sa Jesus Kristus. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostle nga no? Pibabasan timponan ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kadaintong, dado sa nga pinakaya, nga di katumbazan di eklesyano. Katawad na manak do sida, do pibabasan ng pisan, katundan miyang pahizab no, mamamasyang mumulinta, bontok sa hihinaid, ay sa kapuson. Ipibabasan ni Tuhan miyang pahidaw sa tamay mo. Kanaw magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, idomba di kidengan, intangay sidaw. Magdo di daw sa nga di pamagunan. Abituan ay santap oho, dadi makan bin sasadap di domba. Ay Tuhan, ang sinipadan, napatid.
Kano sumambayang. Makinsian sikoy dokosyanan nuay Tuhan, dahi pun nagok don kinaingan, membakas ndadagay dahas ang ngabi dagay, puputon dadagay mentok di kalamazan ngabi mikot, maza di Kristus Tuhan za. Sambayang mentok sinod, bingkakat sikoy idumbangan nu, as tumimong misa idngano, isyaw no ikano menunturuk dagay, dodizono o ginabozada amin nu, yao sikoy dilahan di mositi ugadan za, tudukay sikoy do gumusa de, amungkang sikoy memidoso, kada sikoy pogoso do ontingaw, kada pogoso keboswanan mogobit dagay, dalahan di aw katunod, toy pihi sendi mengahung do kay mansa. Idpisan dagay, magyum sikoy diaw, may dakano sikoy mamanaw santunudan, pakazan na di kaposisyon slajul, kansaw mantadlahan katapatan anu ikatunod. Sababi pagkanon sa diaw, imasok malajay sababi tempat timpo, idipisan di tama di tanak, so hinaid ay so kapuson. Tuhan biampay Diosu, ikiningan tabakas membalakat na Diosu, itama amitanak ami Espiritu tabi tua. Ugad no pabalo no yabal tabas di Tuhan.